ni bibi me baby am to me serious am say erade we yakase me bra ya o ma he wadu bo ache bra ba bia obi am cho so ma oyini ni so nyame ani mo nyam she ba ho ho ntakra edi kan nya sam ketua me do video ni bi no masram say eja mo kan sebo erade timi ya no so mami ede radiase ya de radiase say yansu ye ne hoya onyame fa ye sumpo na waye bi erade yusuf sa ye nua ba no enra untimi po nkasa tu so waye me na ni kasa me wo mni say o say early this year me man prophecy na said the prophecy ni nyame fa me so de bai no abamu pep ene wanye se me jampo nyame tie ne man pa bi akuma pe na wo de ya de no dia sa me hu so nyame no waye krado sa wo do obi ni nsam na ye ne a sa na tie ye nua be wo hu de wonyo to bi kran enka senti ya na wataipo waye mmere na so mami na oni bibi enura na me na mo Facebook na me ko hu wo 21st anniversary I was saying man the way no bunko to dwene se prefer to di be na wa butre say no hwe wo na eno kura dance ya wu the champion no wa butre nti kama bunko to dwene kwantwa ba nche of man me dabi ne nyame kan say just wo show ne se ne wo si abro won se enom ne ade just wo na just papa no be to be frank emema no ne yesuwura so for ma me nyi o nya ma ni nya ne hu ne sa nya ma ni nya so ne hu ne sa enum sa wo se a chi me say na wo do nsa ye say mi wura wan wo bo ne trinko eno na kuo ya ya watie man of faith ya me ka say nhira beba na ye sa ho brase wo be hu okun so the head of the family no matter your position so for ma me say be wo fa wo di bi yi hu na papa efie se ne tia na etie ento so ya beda wase na ye ni aye kire na ye hua bibi no ye nkoso ne yemfa wenum ne yeso yemfa mo ya bra so ma me erade won hira me da senana makobi ekuyokon e wo live akoso ya obene wa awudu hadia September 22 of course Nicholas Asante me pacho me bi wura ukwa na Annette na Benis Biama Buedi Gladys Ban ne Janice Adepena and so ewa Patricia entry can they di of course can they di the emotion and say crab maybe a chana chani them Germany me pacho Kelsia Boateng Jennifer Abraham Jennifer Abraham de jama we infantini Dina Edu Jemfi and so ewa ha afe Lydia Zia Nyamson and so ejina mu papa Ernestina Asamoah and so ewa ha Francis Mensah flow and so ejina mpamom p ewa ha ene adofo asara amponsans sechi and so ejina mu yedamo ase papa na me se champo achimoda ejani de so edere edwano ene ka me videos bi a ese mehwe yawe na neno Sompa Nkomo nyame ya dom Al Jazeera Sompa Nkomo yako international amen Al Jazeera for program be a friend listing post e wo London ye program ye na ye Al Jazeera for studio so a omu twa yes e dia kwa Al Jazeera omu be hu sa show yi enche mbosi ye yi wo Al Jazeera so e ya dom ye ne a me amade nyina me bro ma ye wadubu ache ene besi ombesi ne so no se hwe menu abada so awatra international eti ene mo nko ena wo de babra ya ba bi a wo bi osoro na ne nyankopon wo hira eti na Al Jazeera fo ofia eti achimoda adwasem no me de twere ho no chena video so ayensa aka said ye maami fo ye nsu buru wonom na ye wie dwa na nipa ma eda so tie wiam ti nsum menya ne tesa nke na ono abokwasi akwa achim dan pi beba ha eso da ho wosu say ye ya no apa da nkwa wa ma wa ba na ada na ma so wo da ofri ho Al Jazeera for fans no yenti dia ba ne say Mr. Champo china na me tutu ye ne a yesi ye bodam a mitawachi ye di frifie sanity ye ma maame no ne ya nananom tira wiam dabi na so tom wo mu kuom achim da kotoku ma he doctor osi ade yo
Frimpom Manson, Nana ye body abu e muasio. Yes, re. Yes, ya keka fun a. Keka de madam pan. Ye yan shan say, mu cheja no. No bi enya ne de. No china videos. Aye pe yi. Ensuo bu nipa. Na ye dwa. Na twasi wo no. Ye nyina be hwe. Na wiase nyina hu. Woni pa bibini. Ye yetumi. Ya dwen. Ade. Ai. Abrampa, Abra my lady. So we video no pa ensuo to. Oda ensuo yi anu se to bra. Adaje nim. Bra, ajira opache wo. My lady, ya na da. Na wo ko suo mu. Wan twira ma. My lady, ya na da bia me bisa se mpanifu a ya wo mbedi aso bi te se MP se ne nananom no. My lady, ya na wo mo no ye no mo sum ye ana ye ne ye besom wo mo. Se ye ne ye sum wo mo ana wo na besom ye dia. My lady, ade bi e be ba sabi ebe boa ye nyina no. Ebe boa o man no. Ye nye na mo o man no. Every say idea we say my lady ekoduru say ya no mu woni pa bi o mu apeso mde ma o mu What eya na san na ya neti that where they so my lady ya make kan me mahunu be ye be mu afile forms do picture aboso esu beduru say ekoche no na wonni bi wo enu nti na ma ne cha ye de ama wo mu no enu nti enti ye be sere wo mu de ye obi ade bia ye mfama no nade e de no say de to ma nsuo ko ma ye bie na na kufadu bia no san ye to aba e de no say ye da so de ti nsuo ma nsuo ye ora ma me fo chini be chese demonstration ya no nyina be kwa akoye me say watchna na na brampa videos ani ye kwa akoye ye de be gu so ama ya sin ye hu ona bu kwesi akwa ama wa ama kromo wa from me say wo ba show yi so ne na gyan na bon komo ana wa ama enti de wom ne ye kan eti ena no because na Aljazeera fo na benti no pese megu mi kuro mani mu ase anka video ni nyina de da so na de besi asi eti wa chanya me didi mo ye ne a videos ya ma me fo ni gu nsuo mu no ewi ase nyina hwe na patane nso ya wie na esisi ho pa na tani si wo pa enfu ewi ana ze enye so mo obugu awie mu no so mo deserve sa mo de yawo malady ana de tosu bi wo sa tie awie mu a ya ma nsuo bu ni nyina so sa je ne tax o ye be twitwa take it nyina mo me se Ghana na ye bidia o eye nipa ni bidia ti se wan hwe yie na za odo ho ko to ma obeka achi mu ncha apata ne mama no mu konkodi o mu dwa se nsuo to na mo ha eye ma no sa no mte awie mu no yo me se champion o dance mu awere ho Ghana no because we say eye politicians di ana What ye in such a way say ese Ghana no nipa kuma bi edia so Sompa say ya maame no wo mo ye broni adwuma so maame na ko pension o e so hwe baby e wo mo nyina duo en so mpese wo mo bo mo my Ghana etete nkwada emma wo mo ebe nyini esom Ghana tom do mo sika nyina eboa no mo anya adwuma ebe de no wo mo timi aboa tinye ye kan say MP no me won fa Sompa Nkomo eni agro so maame wo fro no nani abre says of mommy epeja no ho a won so ne mu na wo munye bibia kama because anya sa anim kwase ya ebeto no no amoa ye se no a pacho mo kata na nimu mame why case number 1 Emmanuela Ejewa oye complainant e no free buy and cry one no obo ne kwadu osofo Kennedy Afrepoku ono so won cry kwa okay inko Piao. Ella, it is saying, Yano man is what I have a black key. Uba show is why your Bible, your Quran, and we focus your Shana Body and a Casaprecopere. Patronage snap anybody. You. Maswe. Bodin, I am me. Patria me. Mikrabodua any snap. Sasama me bekin. No cretrodo. Me nintro. Nanana momoame. Oda. Ejewa, okode, asembe na ade abedan mami. Mam pacho. Eye osofa Afrepoku. Mi hunu Facebook. Yi aben. Pacho mi hunu 2019 2020. No one Andy yokun. Andy, obofo ba Andy. Okay. Nandi na madam for Facebook. And I'm a comment man say, I dare know ye na only penny yes say yes sir. Andy ni be block me. And I ma papa na ba me DM ebe chatting me. Osofu Kennedy. Soft Kennedy.
nti obesend eya no send me time say menye yandi no na me ni ha na sa tam we na me Dubai okay ti me bae no onu mi ko hia ene osofo bi a friend etro epie ye eko omoko program no de me call to wase ye nsua de bi wa ha wo Dubai ena hu so fo afrepeku ni Andy kontokwa on social media na akọ comment asese Andy nyai atem no ena papa afrepeku ba odi yam to benya wo contact ena one wo kasa eti wo ba Ghana no ena ohia we bajo o frame no ohia me was Pentes da wo ba na and maybe 2 weeks later okay ena eco program no ma o mum hwe ade ma me no me nti onu me call out e wo hotel me sorry no na me ho ase osofui pachan muku ba ya one ni pie ye no pachan omo ma ode ye no mo ye o se o mun hwe nsam fama me ti wana de nsane ma o lady no call ni program no anti omo de nsane ma wa hu hwe pachede bi na hotel no omo ko sabe de to fom twen wase pachede mi we na wo hotel wani tutete hotel room pachan ye ne wada pachan okay na obi wo dem wo because betu aba se dem but no na oh na sofu papa poku na wo okay timbache mu na mentene nka bio tina me wo airport ye adwuma aka kakra na mbeko school na ofre me so yare e wo fie ni reja no ho eja ne ma aka ono nko yare ti ma ne frɛ me so me de ose yoyo eko ni fie ho yesi ma one so na one no wo fom eko ni fie ho ene eko hwɛ na mpa me koe na yare tina me bo na me kofie ena obi sa me se me ye adwuma we na me se me ye adwuma we airport na o se ya ma me sen na me se ya ma me 700 a month almost sign ma me tips and also no score betri am ka ebro 700 no ni ode ba ma me week kura chen me pay ti emu a edidu wa na me koba enti na akamre kakra mama be ko school and of frɛ ohene ne se ne ba bi beba school e dia school na wo be ko nursing patronessing Ada me connection e wote pa. Ade na kechira de kron mo mehwe maye na kasa. Ada na me connection wote pa. Wo be call nursing school free Dubai bye. Machan. Why na de call? Pacha me papa na de me call. Oh papa no why? Pacha me papa de me di betu de. Wo di be si kakra yo ye. Enti ono me call interview no ma me lawyer fair de call ye. E wote pa. We fro hine no ma me ko da ne ho nyina. Tepa mahe. Bachan. Na na du sa atwe wampem gatachi e odi hye awie me ma chia wo kwanso nkoso me pa 20 emu ho no ababa wa bitifie ho ababa na ye complain ma me say eya na papa ne tata me papa bey afre pokui na e say no woni ne te ana ebe ma me ne tena e cause of woni ne kotena ase the girlfriend and house girl bi o se me mebo na ofie mu te say house help na ne yire wo hobi ba chede bi sata na ne yire ne we ne region ho ba kumas okay nti akra ho no na wona wote wa wo hwe ne ma no okay me pacho enti again ye complain ma na me ka cha pa ne se bibi onya antoba se ne nkla ho ye na o se ni message ma me ka cha me se again hu fi o ye obepam na ede ge ben ya ge no me ko school obehwe ho no aha okay so ojimi obepam ne dane na apampa bo so me se ge no ko ye ti me wo school ma na wa fra me se membra me ko no mo asu ade agumechi me ko duru yo na wo ba wo be den obi a wo ko nurse wo be de ofie me be boa no eyo se ono nko na aka me be boa no ma be boa no na me ko wa free tepa afro Accra. ka ko Spinters road mani adini o mo betimi de mo sa budua o boy ti me pa che mu a mo ma me punishment na me cement mi nye ena so free ka se obe mo bi de mi akoteshi e ko e na omo se aye too late teshi na no so na training school ni bi ho ti di me defana 1 year to nka mi school ho hwe on na ro fra so be ho school o se be boa no e ofie o so be ho school on bisa se bia obekọ ana so be se na me amede me ho to school from okay e wo ho private but try nisika me twa 8200 nisika ewo me 1000 onam no ko fo bi ba fie ho a o se on na di me ko school 150 million me ya shawo ni me 77 brothers ama se kankan
edidi di m'asem sofo no patro bi wo me phone so me patro atem ni bi wo so patran yo ya mo nyime me patro sofo ukoto ade a na ogu wani ase taxi driver of family friend brasa me oso bebo ni tu me hunti adan ya taxi driver no mpana de me sofi me empana twen bebam e ma mo ansen go to abam na cha safe de woni ne betwe mpana na ne yire wo ho patro debi ne yire free mu na ne den tam na ne room free ti ne yire free mu na me tsam ne ma free free o ella sa tam na ne yire nwuye no na woni sofo ne twempana e na abortion mienu ba mu ba ko ba men sa na ne yire na ba ko bai e na ade na usai no akacha me say onye red enti wani ko yima patro akacha me say me wa na ko hospital na ye criminal abortion akacha me say me fam scan ko third draw be ye etu wa ko third draw ene bai na enya sei 1 month ena second one so eno so na enya sei patro na 1.5 patro ne tinti tiam oya na obome oye oneba ya ade a wo kan mantimi di nka che me se me mewu se no ma me wuye nkura na wo hwe wo nkranko na masem oya okato ne mantimiti no omummu ade papa no so confusion o create owia na akofiro nkrofo na okama ase ni na metime ka che ne se mani nje ho me patro de enta me bayi na ne se me sisa me niema o se ma nkra no me fa mpanfo ne wo fa ase kan ko paacho eno kra mu no ankoye odidi atempa no me ye e ga che me so ma me 2 months o ma me 2 months me hu ne ebeye ebesi enti me da hote frɛ me papa mane e no ka che me se ma me mfi no afei o ma papa bi no owo ha e frɛ no odi fo pokabena e be frɛ me o be frɛ me ka che me se nro frɛ ya senka pain wati asimo baby san o fiti ya say adan na ukogu sofo n'anim ase ena sister na mba na oji phone say pain nkasa saa ka o frɛ ye no obi ameba asem sei na eye dan na ukokasa adan na ukogu obi anim ase de wankasa ye ni chese wotie other side ho enti odi for pon ne sister ne kasa ye na o ka che ne say o me pedan na me say wa say me chance makoy feti chance ben na me tonton me oil baby ameti o ma mi tu betina ne fie makoy oil na ton sunflower ni okay makoy fertility test yes me maye 2 nti mi wiase ni de wa se mi ana ka kire o e wiase hwan na betu ehunu se ne maye 2 ma me o kansa mi ne dia kwa se na to enti emu bre ne ebo na atemdi de ina no onja me kwan ye be kan ya anka onam na ogu mani mas o tin de me number mo obi so on frɛ me ni di mi atem keke no threat me say me some person mani me cha me fan go to radio station na me hu ni ode beye me na che say threat na bam ni na me ka kire papa ya andro frɛ me odi for poko abena ye kani na wo say and the hia me hia de say sika na ode amon say checking 1,000 a month ya ade me 480 abro eno anaju 8 ye wo wana papa odi for poko abena frɛ ya Kennedy so be 200 million. Nti me hia no na me meje. Anajo no. Na this time say on form anu ho no ho. Na se me ko na ye bibi bo mitima. Me hu ho hwe. Wodi kan threat me so. E no so obetimi aye. Adenti. Obetimi aye che say onu asori na o ka kire area ne san. Obema obi abebo taxi driver ni too. Se lanti no krakra. Patron krakra ne se ma besom no mene na atena emu ansen yigo aba onsum me na me nko me baby din na do wale patron de bi se nya mpna twen a mene ne o ka chem se minje madwuma nye enti ontwa me kana me nko tepa nursing training na ukoye no why na do ukoye patron me papa woman of faith said the DNSC ade omwe na ade na de na asie omse de enti no de ba na se de awie krache fasi e ba man so na ade na so nyuti wo ye rider wo ye motor rider utiri nye koda obi wo be ka so okum nipa criminal
when you are too. My lady. Fear boy. Oh, about them. Ella, oh, yeah, me back. Maybe I assemble no, yes, I can crash and for ched and for grow. Uba me show you no crow or make catch on say batai. Akwada wo Dubai, uko dipa, eko yejuma. Wabe share sofubi wo internet, Facebook, ubaye, or sebra. Wako share baby first day, I only ni kochi onimu baby. Wona wo kan o so akoma onsanum emo ne wakoda. Wansuro afewi ni ne yere nwi. Watumi akotra ni fie wo bra ne yere ti ase ne ma ti say house girl but wona wo sie o se wona wo twempra ni nyina wansuro. On say la wo yakra bone. Ujitum. Se wanya ade. Wo yo ba. Se da chon ware na ukun kofa koda so ne wo betra ho nche na be na ukun sabi edina wo be feel sen say on say wo sinyin say you go mienu abemo o chena wo benim wo madodo a wo bewo na fe abeduru woman of faith na dani mpaibo na dani esu ti say yanya den na say wo say ready for pokwa na France wo say be 200 million ada na wankoje me ba cho asem no nimu asem no papa ye de asem ofra o say I menya call say I okra oni obi twempna hwan me dia me tia say say sofo no ofa wo say girlfriend ana ba cho beginning dey bi o say be ya adwuma ti e den na uja ahoma no ela e ye den e na fe wo ma ho kwan say so sure say on emenda abije be yi ade why the page si form what sure said ye on emenda da o yes one obeda dey receive me ba cho your friend me so sure say minye si o sure say be ne dem beda say ana mi gina hodi o ya so sure say me ne nda now so wo sure no de dey o de aba na eba na say o de dua na eba no ne wada say me ti ase wo ya kwala ela o so sure say one wona because minimum papa kokuamu no o papa nya obi a wo mere ade tina wa mo papa mane pacho me ba ga chem say you need ma me ko tina fio man fa bu amman first eno anu no because ka sa sem we papa eye na de kitikiti bi eze say yenye den na ma pacho me sis man me ko som no ontwa me ka ne say di ankoye som akoye girlfriend eti wadi no no so adi o mu nyina ma wem ho eti abortion na ewom ne threatening na ewom na say ye no kra so obetumi am obi abeku no eno de ehu producer e de no waya fa ho ye papa kra dia frepoku o frɛ no a frɛ no me hwɛ ye amayo awo ye o Ewurade Yakob. etu anu obeda sabi ya o ye ayibi direction bi ana said you so no beda bi a o ye rituals bi eno an say brana me no na wa fim na osan ya wa o hu se wo pio ko tade kra na wo ba so obi akofa nde wa se kankan na o de be ma o dane na obi akofa na de la wo yakra boni ana woni ne wo ho no na wo san edidi memachi da bi entra na o ka kire papa na o ye odi for paul se me na me di mema ba ne fie me di mema ba ne fie beda ena miss yeso ye fro bi William di omobobo yi na me nim ono anu enkrofo ka se omo fre mi gina so record ni bi wo ka kire no se me akohisem a me wom no asem obetima ka to Ghana ha no obi kura hu me hwemanim o me phone no so hwan ne kan Kennedy unyini se la wa sheda na apeso obegu papa ni mu ase pacho debi montamuti ye di sen Andrew Culinary na me ne ma utu free fie ho no edisen Andrew Culinary wanri eyeda na afede finally osisa woni ma free fie die na si pacho me hu emu bro ni we ya oba no bo pacho me ni ahoden so why den ne ba ya ade awoka na o se ne ba ne ye right chain wo we no na ye kan konkrofo fi ankrofo te wo so ma omoma tietu omo so pacho ma me ne omo ko ye
ubet me afro bi na wabisa no oma wo no kofi o abi je mu frɛ bi maye na akwa yese ba akofo nkomodi esi nya dansefo bi bam wa mra wo kɔtena no ye krata sɛ bo so obetua jese na no ka kyerɛ wo na wantua wo kada pacho wantua me ko ba sɛ o ma usika or first or short one no one or more 200 200 ene na wo gidie because ade na wo kɔye no wa wo nya sika mfirim wa wo nya bibia mfirim ti na tie na wo gia na wo ti fie wa so so no na so no na wo de yi anyi nsam mienu na wo ka wo sɛ no kora ti na wo gidie ela na die na wo hwehwɛ na wo ma eye na bia wo ma usika wo ba bon straight ya to bia ma wo entade enema wo so wo enema ne nti na wo asema wo ka wo so wo ma wo hwe o say di watam se wase kankan ti na die pa na wo gye but I say me frifio eya me frifio ana wa ma ne yiri ni nua no ofra first na me omofra me nka ma ansem me de yo mate na mafrio yo mate na mafrio enti asem we bae no me tu frio call me sister or your midwife for 37 si ba na ne ma ne guni de ni fio enti me da ne nana no efra me say ne nana say I me ba na me beyi me niema na wa bie mu ti me kwa na me kofa me niema cause I say so I me too much na akola ba ko no so ofie ho ono ye ne de ya o se ne nana ono so yo ba to wo be ono wo fie ho wacho ono so dan na no fie ho ono so atu afiri ho asemu ye nni na enwie ne ye guso na videos any audios e wo ho o chena na ye beja ni nyina nso agum ye se sum ye madwen bia ye kodai na sakrai bia ba because media krani to a okeka no menyini until say me benya sofo Kennedy Afrepoku no na ye tie ono so nanu masem ba ye frɛ no producer frɛ na wonfa enti e free chene ko no na adanse dia wo ho a ye nkomodie bi akokɔ koso no na ya hwe dia betumi so e dia free waba me ze champo sof mame me dance sof mame yan kanu kre enchire enipa Ghana emaya no sebe sof mame ebinumu eji wo mo ho ntre ha ene ebinumu so eji mi ankasa ene ebinumu so emu ade ene ebinumu so mfa wo mo awofo enya hwe na ya na ya me de se we nyina kowie se ya no munya eso akatua eno akatua na akwada ya wotia se wanya no me bom nsemuma onyankopon sof mame adan wo Dubai ena wo ye adwuma to timi wo se papa call na de ne ba Ghana wo ba Ghana after 2 weeks what to me so what we call program what you say your so funti what me wani anafom me won de kodi amaye ji wa asofo ono mo what we do ko program ko ma wo bia ma won sanom plantain ama wo no sebe sikasa na pesa o de ma for compensation acho me se me ji no 1 billion awon bi da bacha me hu bi da bacha na me ye adwuma tu bi e wa wo de bacha na de we sikana shi ashe awa boda eti papa na ebetua ma sof mame papa ye do ko program thinking say a Christo program and so kwa ne kwa ma wo ensanom woni tie ye no sebi obi ni wada nipo no da ye papa no na wada mo so mame de ba de senka wo ye esenka wo hu se wonya papa nanka wa report nanka wo dwane say no credit as mo kan say no credit nanka wo dwane but wo so fo ne so because after that crampo no wanya o hwe wa ma usika wan frɛ wo biem at another time no say afro what sort of girl are you just wo suma te say just one kasa no wa pro because wo bi ono wada ya wansi wo no wa san fro bi no wa san yakɔ ko take care of nema wo future ehia and na girls wo future ehia wo ni be di ni aha mu nko ne ehia wo what sort of life is this what con lesson what me free tapa e be se ko enkran look at the insult wo papa no maame etewo wo ko fie ono no ye no anya ye share krata bia e na so wo betra se ye ba bekremi 1 billion in fact
1 billion dey enya dey na sabe ka bi 200 kwampo omo paye na osofo no so no so for me pa chawo so for niami kan say krata no ya e na so akwani aza so for na samo ya woni ni die ntina me kasa wetin kan say krata na so sika no nsanka me die baby ya me kuna oso mbe kuno anu die hu baba ha say no emom na bibi papa be free mo ba ne say sika so mama abemu bibia betima eboko ena ewuo na opese wo kum akwa no so no eno so say take that matter up because na so for ebinum hu na esese obi anso de sue nyansa because asem wo say no e ya de ankola no wo mu fom say so mu ye chimbide na yenyini na ye ne ye pa asebe ye mu awofo a sade na esese ye twa so so mama osofo na sofo no bi ono mo Ghana ne omo ye nenye ekun omo de ma ye fa so ekun ya omo de omo sori ma ekun ya omo ya sori na da eni sika die ni kontompo eni rituals no omo ye very careful because onyankopon ye nsi na twetwe ne omo ye ni nyina akra ya ese nyanya na omo ye womu satisfy womu curiosity and womu satisfy womu ego no omo ne bia ya emwa na emaya no so no so obi ekase me no betwem pro we kwado wankasa no betwem for say house girl na wo ja wo ya abortion no na yes wo wankasa we a spoiled child girl no we a spoiled child enu tina osofo nitimi ya ni sa na obi ka twa say sebi wase kankan ya na wo sa ko fi mu asa de mani biem na yes wankasa no wo nya responsible and so family make can say aba say they osi ensomo after chira no wada roma ye be hu ne ye be ye me da say me se champion nana brampa malady samno na twere wono asem no da wono malady ewiase hwihwima de ekosoro emaya na ban malady omuji omu sechimi na opade efo so adidi apro sa pepe omuji omu sechimi na malady omunya botre na wie wo ya ye wase malady nya bete sa wo enna mipewe sa mipewe iPhone ne ho na malady this anema we nyina eba enti e be sere wo mu se omunya botre na ba bia nka wo mfie do o keka ko aware mfie so ano no wo ware bia na ate ho afebo kopim ze mu nyina mo frasa asase so mo preside na mo je osoro se na yede malady me de me da bia me ka kire wo se me mpese sofu be ka se meta no beta de ma me gina so a me de ta sofu bia de ma me de ta sofu se wo fa din Yesu din ato so na cross da uko e de cross o malady asema me ka sa na tie e de cross malady cross we da sofu kom e wo krom ha no malady na mo ha senua yi na no kwasi adaya na agenkwa sore hwade bia sofu pani say no cross asema abeba yi kan te sa asem bia sofu pani keka edie wo fra ban yi ani die kwa so ka penasem malady udi na ko program ya man insano oti nani na da udi emfa say mistake na aba malady wo pena ware ka wo yire mu a ka tira beba no na busuafo mra ho enye so me house help bia ana me kan say asema ye kese de abeba na ka no sa na ti ampa eti malady ye besra sofo ni bi sofo pani afrepo ye nka so waye baseti sa bra ne beyi ho ano na so ndwie mra asofo ni bi ju omu sekirem na malady da bia me ka krai ka kire wo office akwati wo hefa o ka kire wo office e da brantie no na asofo ne dai ni 2 weeks obuni sasa papa pan mu bi na hia no ehunu se bibi ha no ana ma no kotete tame ewuni ahaban bi so mfanwa ni twai e na muji ni wiase mudidi Yesu nam ati asoli na niema funu ana moye na okroima malady say wie ye bre na ba o mu keka me antie mudi Yesu di na damo so malady ena anu ye Good Friday uhunu asofo across the dom kom malady o mu timi tuo mu na ikra o mu timi nante ano mo matale kakaka enyama sense o mu kom malady cross we da sofo iko e wo malady odi e ka wo se agro na midi asofo no kwa omode ye mama no ye fa asofo e fa so malady e tan obubo asofo ben nan num a omudi o ye hubo malady eye o mususu nyina obia oge obia so wo yire sofo wo ti wo ye bishop wo ye odifo wo ye hwanwan wo yire wo mpena enya mpra ba ko nya mpra mienu malady dia na ba wiase asa ne obi aba ko buna ko oh malady enya obu gidi ni free ho na de Yesu wo fa no malady sesi ade akoba ne mo fa no me mani pa bia emfa ni di ni sanse mu no wi malady ade e ko so na tan wo sadia akra yi kan sem o ken sete sampa sofo pani sese o yesa na ono na te do afa ne ngote enti ka akra na so me malady enti vontia no o te na ya temidie uyi wanu ase mebo otuo
ana se nipa odi ka ba be fa no me mebo di tu akune sansa me fra no malady sane ma we sofo yesa na malady ene ba so asem ne ba se ya mo pese mu di animu na mu siesie no enyansasem ye ka no wo enye gidigidi ene patapa asemwini enye gidigidi ne patapa ene nsemu no enyansasem fre nipa ne ntenase pani waye wagye atum so waye enti mesrew yensia ne yankasam asundwemra ba wo pese wo di charges bi etu no ansa no me hu se akra no osubambo ne nti we nya asem a malady de ne dia ba ne ye ka hu so obi asisi na so wa meka ana obi afa no no wanka na wo abefa no oka eno nkire so wota enti ma me busa ne se enye papa na nim guase no pe oso enti metwa ntro to papa ne so sa oso enti mi metwa ntro to papa nso papa na sisi no one na tena mfie miensa wantua ne ka ba akokora wasane na da anyem prenu ase no ni nyina wono na o man di sika koto aduro eno so enti malady wa mistake awi akra no so ya krabon ya bram malady akra na krabon ya wo ye no wo de papa wo ye sofo wo de wonum chironim wo de amfa sa akra wonum chironim on kai bi da aso dem ponko bi babia ni dini ni nchi fre kan wo de amfa so on kwa asoro kra da wo so de cross with da come ebe da kwate so dadi asem fo kra no malady ke kan tra so for no munya sanse mu no na ebi ti krom ediero misi se yesu ya mo ofa ka we mu nyina kama se o ma so dai kama se aso dai ya mo mu tra no mu mu yesu ani ma se me si good friday malady mi pia bonten o ma se tuntum na malady cross dead dom kom adaje ani mu firi wana mo ta firi ma se na mo ne mededa ni sem hunu eni sem hunu edi anko ano no sofo na so be nyame adwuma ma wani mu ntene ma wani mu na ho ye bomu din dodo malady ye bo sofo din dodo enne ye bo sofo din dodo ede tire o se kobasa uko fa yesu din ato ho so no aba be din semu edi papa afre poku yanka so waye ensem a ye kan akra ne ensem o kan ye defend yanka so waye se te sadia brana fe pata akra no wonko efsa akra nso enti mesum fe miensa na ni sika nkam wasan na da no wanyem amana wono adi sika akoto adura betu ama na asomdwemra na mo fa din ato mo so a ene kam ko fa kwaku firi ne tega na mo fa ne nam ne ehuru se me abo ayi akomfo na ko fa bible na kura malady ene so bible kakaka bi aba we say we ye ketekete na ne cross we dan kom mi da me anu kwa na ya me ya sa senia na sen nipa ba kofo ko malady ti asa malady he cross na ye kam nipa ba kofo no wa fa dan kom yanya ku de me yemfa ko yanya sofo ama hello tina it say Mama pachonya me no dumo na wo se boko ma woni so kakra ma me oba tina me pacho ella oya odi yen Mama pacho oye mi nua bi adanfo oye wo nua bi adanfo hello tina chan oye mi nua bi adanfo asama ye kan woni mu bi ma me de mi ni se baby ye wo ho na ne ma bai me o bai kwa na mi ni wo na me ko sa me ma me go ana madam for me che mi nya ne che me che o ela kwa aba ba wan ka hwe an che me ansa na me bai na me o mu ko modi die mu no ana o se wa papa na o ti papa bi nchen na papa na ne na da ena wa yi nyen chen some papa no 3 times to 2 times but papa na anya den ansum no o papa no sum no ne mberedo na o no so kwatena na nchen sa ntimi bisa ela se woni ne twemp na na se one wona ada ena o so de ye nko ye kwa ye beba ko ti asem ni ti ye ko ye no kwari ni papa ne kasa bebre wo chekankan wo ho fun oba fun we mene ne yenda o kan se bebre e ma me ko me ka se enya me nko anso na ye ko ye mu ko fie ho no mo no era papa ne se la se kankan ena odidi na tem ha no kwede odidi na tem ma un se odige dia kola na in such a way that aso onye pampo me me ya because I am yonko band me kase ma ne nkata oya kwala oya de papa ne ye penimu ena ye na ko ye nso ena ne ye ni chen no nti na wo se ye papa na cho se odomi ye la no kra wo ho na se ofa ne bo ne nye den enche no se wo dome ne se wa ye den ti a wo dome no
or say ela muade and ordinary muye form and can say the bray into Setan or Pedia. The one all Catana ela mea, Nella Pete on Cata. It's in Nini, yes, and or two now. You know, I did because Ella also was secret dear. And she also was you and I have to see a person again, you know. Nella is so secret to be waiting a yeppy. I'm a child. And open a name here. I asked Ella also want to mean Cata. Mammy, because to me, a dear, name near the Okoy, and the Papa Nacho say, what the Nashi or Yafala, or Nimia now or ye. So I saw the Becca, and I said, so to be tired, just open here, Jimmy, for a 1 way to your pa. Baby, our person finding could be on fan or Beba. No, Nella, your woman up posty. Or bet me crown so I am, I say. Obinina Baba, damn, and any video. And some baby, Mamma, me a bit, or not come recording, I'm at the same day, and to record anyone who because any say, only I mind cat. But I was still on a day on Saturday because of an album because you are boy, union say a man. Into a fertility test. I want to say, baby, maybe or mammy for Jan for a patch of. I'm a panacho and son of Jan of Quine. Papa no lanka no nye ready say obema wu sika bi na so obeja obibi aha the kasa mu nyina ya adidi atamu nko a check kan o na hwe ne maame o ma ne maame sika nse bebre o so no hela ne maame o so se ne maame ni sika o ma maame ni sika no no mpese o be keka ne ma bi Emma boy be so baka for warrior ni nyina o kan wo hote an ela na ma me se oboa ne ko fan e ko si hi e bi fie me se me be me recording e woni ho no mo ne mo ko ni nyina so do na ye recording ma asabi oba se kan de any say me pa cho yeda se why Tina Erade Nhyira my lady, and he said, "Any year, oh, and send me say, Sessa, Yamini Pakranki free one number. Bass can And sets a free one number by my lady. Madame, me who is a my lady, show. One woman at dinner paneco heaven. Maybe how you know. Says, Mona Modia co heaven. No, my lady, Mona mamma money. Then you saw my bad day. I saw my bad day. My lady, I could lay once a head, or I crab bonny and the Becan in fancy. My lady, I dear back on the say. Akwala my lady okọ na asim training na wow direct no man ko si na natepa man no so ma onya akwan no my lady okọ school no wo ka che ne se ho ya kurasi school enti onya na fa no kokrom de akwa yin se ma oka bi no papa na man jai so what ase wonyan no omra eye ankran na be pay school ama no de enti akwa nka so no na de ne sika kokọ pay school no oh my lady enyama bi wo ho no mo a ye be sere mpanifo no ye be sere asofo ni bi se nsema sofo pani akreka gu no so no malady babiam 200 nsan no ye be sensate sa o meyi ne ho ano na kwanja bi o ma wonya abeba no kwa na asomdwe mra ente sa akina no ye be bia akraya ni mama obi ahu no ana ne tena sa o twon ne twempram malady nti obi ahu na akra be so aba sofo be nan eya ho no o mu ne nam a onim obi asompra malady we nyina ne ko bie kis ana me kana ko bie kis afa na de sempi na e ba beto so deja malady na se nya binie sanka mi na minim se asofo obo mu di kra no minim so obi aye konkron ate na yire nko a so enti malady ye besre asofo no ebinom ye besre binom nyame adwuma na mo yewu asema fa ne se eye part time job bi ana mo ye no nwonan asenua isu nipa ba akofo asenua asem ketwa ye oda sani nko abetimi na se ukom ade bi ye bi aso nya asem papa sebi malady edi sofo de ya de to wo de to ho so a malady also obu also obu aba ela papa ya wo bone ko adui wa according to ya niti na di nkomo no o se wo secret bi o ye di secret a my papa ne no friend crofo e ka tro mo se me ko mi tu kwan no mbrofo afa me tru mu am me bo pampers o ka kire hwan
Pacho oni obi nipa na yakọ no na me gina so nti recording wa. Sa wo call Dubai no. Yakofa auto. And I make a chain nipa ne say, o mi san so akoto no nto yo different be ma ho say, osofu bi ye bi nti oni so betwa bi na koya na. Hey. Hey. What you want to why? Andy. Okay, young man. What you want to why you funny bear man? Hey, hello, can say my see you. Hey, no. When you need to papa no I had a person with tarnishing image. I am me sada. Yanko. Hello. Good afternoon, Papa Mpacho. Now what to say? You produce a fresh house here, some I can who be a dowruma. I only Andy now, Crane can. But I am many people come to corner. You ain't you. Some say, I really say, I said, so your neighbor cut off something now. Because she had no one about now, occasionally, me 2 years over Canadian. Okay. Now, Miss Social Media will be able to do your crowd so from one and the but she said, some of the people in fact, because there no, they can't go in the meeting in the meet that talk to Kennedy. Into another, this would very much them. Actually, Miss Rowe. Maybe the mini couple of the woman who was so company to be many years old. Sir, them up with it, soon shall so forth. And I'm a first of company to be, and there's no book with him. In the first of company, only and no I'm plan. And we are, and I can no catching about catching. And the way they were in this one party and company, and there's maybe £1 for me, and this is now. The person again, Papa, now see the fear, not going to go with you. You are making fear who can out in this walking. It means this again is a girl. I am a son, but birthday day can I go back at it. Upon a graduate, one in some capacity 8 million at another. But already 800 million, a Canadian woman, 9650. Now, I'm some of them are some crap, they can't offer upon a country. Now, I'm a South African softness. So that they are some getting now some will go up in America. Come on, and you get now they are back. And you know, something now, friendly because so fast we get, I'm not after them. So, can it be nothing? Now, in fact, I remember when I said, and Granny Cat is so can be said, when you have an auto and see them say, because look at me, and I know a catcher and I know said, football, but for me, Cathy. The friend around the football. And once you do that, the system will not take 3 years. And me and someone come and I have a I just a friend out to the video at them. It's the same about Papa Sophia and you seek out all the books and minute man. If you dream of a more promise to touch there, say, get a car, or fight and go easy. Now, your friend BP about the human. I'll see any pound for some BBC. I know 200% outside the BBC now, also for the video and also for the shade there next. Yes, sir. I have to bring the car out of the if you come on a top of the SMS, what is the so for the detail of the shade there. But seriously, I close to a friend is now for the answer. Debbie. And you probably are so for there, we are not so quick to make progress now. Then I saw one or two days, I saw for the food. When the owner is in Canada, what more for again? This is the Mobia. So for coming to create a capture again, if you are from milking over here. So for Canada, Tretia Granny, so dear Grobe Kuni said you Kuni Yeri. Andy, me sabi yenina nyamidwuma yenina ye gemiti na asofo ho nsem no to da bia ye kano said ye kano at least because of we din no ayenina ikura ye nti enti audio su bebre ame kura no office metiete bi me siafem
eti Papa Kennedy me man benefit of the doubt sanka ye wie show ya me akoda no me blame no kwan bebre so I don't know so ye said that say won kwa papa na bra bom so nko ne dia na say so sofo akodi obi dia and enye news amu dia no enye news ena akola na otuo na ela na otuo no nya akola wan chechire no wo fa wo se betena ne fie as a house help e ye de ne ko wie die ene abortion abamu enti na de sesa papa ne yema no onya ma no na tru nko twe bebe twe so po bi tetreta frudi akone enti so chire no na stela no na se Papa Kennedy say want ya se ne nko BBC dia na fe dia ye so evidence I cry no ne de ato abonte na wi ase na ajeje mama wadawro ma BBC dia no wa che o ai seja nko BBC ya empo no so dia BBC enti wa woni BBC so da ba ya akwa me dia wudi ne wodi no because say what the way Andy asema o ka kura say no kura say wo the anointing wa ye fa wo be ma ho fa ne to oh mama say ne nyame dwuma no akeka kura de ayed no me anka sada ko me ba be kra no me ba be bomba ye ja no to me to to na ka ni no to ye me ya me kire ma kire o ba ta so fu bi na ye bi si kada be fru obi wo si bi wa ma ya so le wo Adam ba be kra ni ke yo ina ye na so de me check na ko ba be kra na ni kam ye da Sandy Radishna Abrampa Malady ayehu nye se ehu keke ensema ekoso wiase no Malady ano den o kan na me se da bia o kan obi se asofo asemba me se sa din no ensesa wo den keka wa ba ho me di kaka se Malady o da kra wa akra bone bibia nsi kwan so onya akra bone but nka wo do onim churo nim onko asori na do ne kwada no Malady mi anka no krenche ni bo osofo ne kwada no kwa babo na ba Malady ti ade eso woni se osofo oye nipa minim Malady sa adom no ma ne e ma ya o ti sa woti wo ya minim Malady enti wo ba no na esa wo so no wotubi ehwa wo niam bi yimu yi Malady meche de wo kan nyina ase se adom ne ma ya o ti se de ete ba wo de wonnim ne ye o eju di nipa e ko heaven o Malady asema ye ken se si e se nyame ya adom na ministry we bia edom edi wachi no na adom ko heaven o mane o mama ne enti se sofo wonnim papa na wo ye bone Malady ande meka enu de mi meka kire ebi se sofo de kakolai ba ye oya wo ba enne sofo Malady sofo no 8 years kra na ye frɛ ne papa enti mame abrewa kra no o frɛ ne nana papa isa se o nyame nipa no mo so edi nyama bi aba wo ne se aso no Malady akra ndo ya akra boni uyi ni free nyama ekoimu bia enye yie but say no kure se de ababa ikes anete a papa anya de wanya de sofo pani afrepoku anya de se te sampa de a enti abesere no se de wo kan ye no omra bonten ni anyina ye ntrase ni kasa na akra no ade bi wo so odi gya no kwan onfanya no kwan na so bi na ebi se wanya no kwan a afa na di ni be kwa na koya ni ngwasese papa frɛ we de wa ye besere ni pi wa uni abada zo a hinini na make say we enye issue said the all kasa on na twempro na me no hia me ba bi ehia me ne wuo na ewo mu no se mekun se de mekum me yere say ya asem emu pa enti case e kura koda we no me odu ni bi wo me omo start so omo bo na brampa na me ho wo so ehu eti papa me srawo minim se wutie di for pokwa bena wutie because akure abo udin wom se wona na wo ye mediator ka wo hwe na nka sumje aba mi wi afre me na de se fata bia yenye na kura ne fa na sumje ko ehu hia se me ba be TV so ababu bo audio so ni nsem tantan ni videos tai no kure eti di for Paul se wutie me a me srawo a anamona na wutu na apese wusiesi asem no ne kwa no na anko si eti manisi tete Dawood doctor wo ya de se wose ali a wontumi nsa jimi kwata na adwaman na krono eno de wonsa wonum 360 na de ontiment ni twitwi uni pedua 0241 otu ase 244012 Katima about center papa wo nuru se yes friends enam sa ya de adu owo bi ayamkuro obetu ase ni nyina beko ya wabu yakwa kokko jibi na wonhwe wo 0246914717
Gentleman Dental Clinic. Ye kwa akɔhwɛ yɛ se. Ubetu. Obɛfele. Ubesi. Obɛpolish. Na ye kama. Ye nyina fi ani nkyerɛ. Obeyu halitosis. Afiri hɔ. Ama wonum. Ayɛ kama. 0559 139 582. Leicester Ghana. Amuasie o amuasie. Yankase pad. Ye kasa yas. Ye will extra long. Kwa GB. Heavy flow. Ayɛ kama. Minty. Ɛsɔ ne mem. Sope. Ultim de koba bia. 0302 235 295. Edusa. Ɔse madansie ni. Kokwa fifiri. Obetu afiri. Siyade. Ni nyina bɛkɔ. Amama ya ju sisi aboswa. GB. Me pacho odi edusa malahe. Ebetu malaria ne typhoid ni Diabetes nyina. edro tatahwe o. Ni nyina so wɔ hɔ. Now the ointment. Atwitwi. 0500 110 115. Bipini Tomaplas. Ɔse dro papa. Obo ano. Kokɔ GB. Esiwachi. Kokɔ GB. Aduane tomu. Ni nyina be free hɔ. 05 Ama ho atɔ. 413 378 10. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital. Yedi yani kyerɛ hɔ. Dona Kaba. Akɔ GB. Bema. Oginam. Prim. Ama ho ayɛ den. Osura jai. Pila. Osura pira. Ama ho ayɛ den. Baby o tone dropia. Etu adrobia. 0246727777. Absa Bank. Yen konkɔ GB. We tete bakris. Eye ma. Na wo se. Monkwai. Wo boa e ma. Ya mo ankasa mo ye modwuma. Sika ye adwuma. Enu to se baby ehyi account. Na onhwɛ. O ma obesia. Ubetimi agya kopim 2 billion. Kokɔ GB. Ghana cedis. Ne fa ye adwuma. Collateral free. Enya asɛm ketewa. Bora absa babia. Obenya bi. Na kobusa mu nkyeremu. 0302 429 150. Joycam Roofing Company Limited. Ye kwa akɔbɔ ye dan so. Oye Woodwest. Oye Trusses. Enframe fa. Enso eka ho bi. Kokɔ mbɔ ma ho. Ipacho. Ye osoko ba mpa me. Ye police station dia nmitwe Techima Hansa Brigade 0540125816. A bishop. Apempran de fie ne hɔ. Wodi gu kom. Wodi gu nsa. Onan. Ye war Ashton. Waso. Adesha market. Ye de gu esisi. 0598585219. Liberty Conference. Ye kwa akɔbɔ mpaye akɔ. Mimi ndedi anim ya. Ye kɔbɔ mpaye. Ye nyina de ani kyerem. Jubilee Park. Ampaye be. Oman ye wadu boachi. Ye kɔ. Onyame akɔ. Ye kɔbɔ mpaye. Osi ye God's agenda. Enya asɛm ketewa. Say washing of feet. Enya asɛm ketewa. Ye kɔ no. Agentufo ni nie. Minister Setechampo. Oba be bodwom. Minister Sami Obimpo. Also beto dwom. Minister Kwame Jedu. Ampaye beja. Osebra. Na obeyensha. Oh glory. Hallelujah. Kanjen. Eye nsukrojin. Wodi beye nsu ade yo pia. Eye nsukrojin. Oyamatim. Eye nsu. Onoma ebe bo. Eye kama. Se ni pedua. Se wadi di na abowe o. Onum ni se firi obefu. Obrama UGC. Akala ni wo. Safu ni ro. Enya asaketwa. Abarutu nkwata ho a. Obenya bebre. Sofmame oswame. Owo ni bebre. 0241449191. 3A. Koko GB. Koko master. Enya asaketwa. Ebetu afiro. Ebe mu agina mtoto. Ubenya bi okolina. Eye kama. Dan Heba. Misty. Any Apidank 0546107106. Sister Natural Spices. Didi peche. We shall for a free promotion as you. Now what you are Jenny? Yen kwako jibi. Yedi aponche. Odwan. Yedi akoko. Nantwie. Yedi nantwie. Spaghetti and noodles. Edi pie. Sada and yedi ginger and garlic. Enya asem ketwa. Sister Spices and Kwana Spices are F4. Enya asem. Ewe jama soa. No monosodium. No artificial colors. Na no so dead. Nenu anro so wo mu. Me patron anajima bedu. Edum pampa so. Minister Justice. Oh ni bebre. Eradwoa. Wo mu nyina wo ho. Wo wura mu ho. Yedi promotion ni ba waboboa no. Duko bia opepia. Yedi bebrew. 0243535025 Justice. Wo mu nyina wo pampa so asabre wo mabiem. E wo anajima bedu shop a. Wo mu tie Sompa Nkomo. Me pacho obi ayira. Obi anya ayira. Yesi koniya no. Wo mfisha na dronu baako. April 7 fa yehu ni biem. Oye ni patuntum ofri ni fie e wo pechi number 2. Anopa no nkono. Na wo hye atade ash t-shirt and black jeans. Na yesi ni tiribom kakra. Oka French nko a. Eti wo hia no na abusa to comprendre français. Eno no ogina hoyi. Obeyi ano so de amam. Na chese wa bo aprosifo amania na we yasutre afra homen 0547 898 509 0547 898 509 and 0531 406 020 na omuntumi emra le pacho IBJ
Bume fa course kakra se talk show bi amaya. Fa course kakra. Abraham pa me mai na. Asemi ya bro me so. Di adire di ahene ye bebo ya. Sabre ya na ye wi a. Video so send ye ebo. Yo, okay. Yankwa umane so. 0554931931 0548931931 na yenhwe 0554931931 0548931931 Hello. Hello. Jampacho udini baby akase free. Ya yo mpacho medindi Mohammed Hassan represent pamre dane. Yo. Ida masiti wo mu program na mo ye no. Na sebe ye papa no masofo no se se dia ba ya enne sa ne manya koso ya wa be nu no mabra no. Hwe osofo hwempra ho twe. Hwe wa fa ba ya menanyem ama abaya na piyegu. And so ko jamba yo baka ceremony ko heaven because ceremony of what you ko heaven. What you say? And ki sa wa je you nunu a. Yeah, who asem wo Bible mu na so asofo na kata so no. Enu nyina so kan no bi. Osofo wo sika wo ti fie. Wutimi obetimi ahe ma mienu. Emra na makwese ese ware. Na so so enam so mudi abro fo tinto beka ta wade mienu nye. No ta ceremony na ko wi ase na ko twempra na ko nyema basa nka we nka ase sen ko sofo nka hu na ba yayi woni gine ho ne ho ya ko no kama na ko hu na bosuya ko wa ko sire no sofo wa ye na ho wadi ya kama adna ka o yire ho we ni bone ni sai asofo ya tinya kasa o ati wa ni yusa na gana he funyi na aga wari ya dudu aye o hini mu ya pa ko so so da wara kana yiro ade mi da ma sifi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 0554931920 0548931931 Hello. Hello. Abi something no ba from na me show comment. Hello. Yeah, me and your birthdays in free why? I nana fear free or a fashion designer patase. Ya mami gift to donko or brush show or no and now always channel and now wouldn't our day. Happy birthday. Ya Debbie. Ya way ya oh. Urak Kwame and Ponsa Gambra. Or no so ya mami gift to donko and narration happy birthday. Oh, Henry Tam Wakono Kachire. Yea, ya samu. O started so bonity near me na to 20 Oh, there be any way ya free so. When in an free year, no, I found the Henry. I'm a corner to Friday. Oh, they are brew. Graduate Tracy. Maybe ever. Abiji. Case number 2 ni did the same. Aye. Chesunte kwabena Paul. Wana na yere akua Deborah. Kwa! Odenko. Chesunte te say Kasadin.
ɛna no wode wasɛm bɛdaeɛ bɔne tɔfa nti ɛka sɛ kɔfa yere bra o yere aba nti wokora deɛ nanim ni wo hɔ tena konwam tena ha na ɔba Deborah metrase yɛnda agono so no Mami dibo pachaw de obeye yo honemwa Mami dibo ate say ampacha ya mi adum na nso boko uku ni wo wura yi pacha waye ho ade pacha waye ho ade pacha ni munyina mu firi kro ba akwa na pacha kro ba so pacha sola yo ade na esiye ewo uku abrabom Kasa den madam me pacha onya accident na mo he pacha ne o sehwi den na di accident ne bai pacha na me ne nchen bai wokoba bi na wo ba no be hia akonhia eti enkana ho koye de ho pacha adwuma na de no ko ade adwuma agrika adwuma ade agrika adwuma aha nti se no akosi sen okoyo mo ye abawe beje o so mbetna fie anya no kore ye hwe yi no tama omu jae na ban ne mai sa asem na no uku no mode nam no munyai sa nsem no ne keka adwuma no twa mu no na ban mai na mai enti adwuma no ekọ na munyai sa ban we na apam na ban we na apam no no so mbetna fi mbefre o da be ne ka so metrafi pacho ye bedi blonyi ntombetna ena ye be frɛ o ono wa wo sen pacho mi ada na amane o mane no monsasa because ade bia oba bia ukun ye bia no wonim ade enti ada wo ha no pacho de na de enti a nsana wonu ne nsano like awoba aya na ye ne ya eti awia ya onam awabu nyina awaba Ananias ne ne Safiria Ananias enti anu tu no ono nsa ana awo so no mu bi pacho de awoba no ono nsa no nensano se eye ne ya enna wonu ono mapetese na de ehi bachoro mu de ni bia seches mu de eti dan no awi adam no obetena ha no wo twa ebredi no wo se awoba no na awaba oba debu oba dibo ma oba dibo na awaba Mami Deborah metie wo na waba pacho de ade ne nya sister ka emekatakata so eti ba ma se a watu nsa no ma wotu o se ntia ofe mami pacho de bi ma ade na wo kire eze se no ba oba no ba se de oba ti sewo hwo se gu hu wutumi fa de nsi utinto madam ma wutumi fa de nsi uti ya wachi nkwadwantwe si wa pampam no wutumi fa de nsi so nto na bra pedi asem sister wonya ready so obeka sa woni ku mo ntole nkwai me say usu wuhia mo ade am wana wuhia ono akohwe na nimudi asem ana woni mo akro na wuhia no sole mo nkwai why onko na brampa ontumi onka sem bia dia sem ntumi so ha me ho ente usu wuhia mo na mse dia mo na wuhia ana sam na ukuru betra keka no woboa na dia moa na wuhia wo ba di bola pacho ye hia moa dia moa Debbie wa me to ba o to ya ni sem ye nuku no
opa ho tintinti say what to be fa I saw ta kwesi wa pampa muto ah bibia na me beta TV so be pem wa e mo be na be pesto twan untimi nka wasem eto ehia mo na ehia say e pesika akradia tonton no marketing enam siti wo ti we untimi ntonsuo wo ba da boda ena nsuo wo hia hwe ya de agu fridge mu dada ade wo hia e pan wo kwa no agibi agu no akoto untimi ntobi eti wo a ne say ah ade se yakwa gigi skabre mo maame na tira ntra wo abon me kra me ta me mabobi enwi be say na ade bo uti no wine black na wa bo acheche kwadwa ntwi no madam enwi ba ko say na ade boy ko say enwi na si uti no enye mo friendship mu enwi say na ade boy ba ko say eti mi ensan ye say 1.2 di oboma wo je wo say utumi nya 1.2 koto enwi entre achim entre ti wa pampem tene abetiri TV so say yam gen kwagigi sikama wo aw na wukunu na me nsaba ko ahia a no ni santa boat atua sa wo nyale maami a do size person you person na no nkasa wukuna ni se hwai santa boat atua wo no e ewura ma peja tina me kasa wo yale ai ti awade no nipa mienu ne wale ba ko ye mela na ba kwa so ni mu eti wono ni se hwan no kan so ye kakra no no so ye agrek ne kakra dibola o ba no panini wo sai pacho o ko eties ti mo ye de na mo hewo pacho mi na me wo ye de na wo hewo me wo me ma me ho manso ante me ko gara kakra o ko garam sei na fe so nya adwa sa garam sei adwuma wo bi ani wa che no enye adwuma wo sisa gold mi ma hunu bi pe ye ni ntwa bi so krada wo sisa gold sika akwa wo dwirie pacho se adwuma ni nyentiro ma adwuma ne nye are ede na se ko ye nye bi munya gold ni bi ada sansana sei asase asa dibo ma oba dibo da ma emi bi mami bi oba mami dibo da wo gane yes on pa ko be shi asemu trasunte Mrs. Trasunte solitrana Mr. Trasunte na kasantrans abusia fo na Mr. Mrs. Paul Trasunte ya waba o mon lande hanne be oni Paul ma na te say pacha yo dia wiri kikan ase kire say ono kra eme mama ese ferie na ye no mini first na ne was ma na wo yiri ho fe pa na ntu asisi fo say Trasunte unum dwom first kra ne was ma no kra wo mi say adwuma na ne me ye no isu no kra no okojibi no ojibi to ojibi di kwa chima no oton me ma nsa de na wo yere ni mani eso na de atene say adwuma na ne ye no so mitimi hwa ne nkura no ko school ho enti 2023 intermediate letter we by o mo transfer ye ko sehwi enti ya me kwa no adwuma mo transfer 2023 sa agrika adwuma no so me no mutu ya okaze okay no 2023 ma ne first no umfa mi 2020 no mutu ya ka 1002 yo mo tete cement ane ties wi a ebeba wa council 1002 2022 anu page amusanko 1004 enti 2023 o ma transfer ya ko mo se we bank e be so ai kuku board enti admefo na adman ko di west north enti o ye admefo no mo transfer ye bi mu bebe e de ko enti o mutum ye de mo tete bibi afuma ebeba 2001 ene na ye enti na me kana sa letter we go bini 2001 enti adman na e boa mitimi hwe o ni nya na wo enti me ja no ho e wo skuma ho no di nsu no bi ko adwuma enti maame na no mu di nsu wo no maame ne be ye de e be ja adwuma no enti na ebe ye de wo ma ye ka tu ne timba bo so mi no mu ntua ye ka wo abaso no mu ntua bo mama ye sa no mo ye no enti boy ba ko ye fi ni mu akia so na mo de man no te boy ni betu ana boy ne ka kire se wo pese ki so ko de man ye ba ne balance e wo ne 5 million
nti me yere fra me boy amane ani me dis kaman mo ji nti sa ke so na nti oje to papa na asase ne ye na ke so na de oda so wo ho nti ye tam na so kura ye fa ahwi ngum aye tam na so 5 years na so 5 million na me de man balance na ewum na de man no ni 2 years no mu okay ne aka 3 months nti aso nti afi na papa na de amae nti 20 afi do de amam papa na de amae ona ka so oji 2 years allowance no nti 20 ye be to ye be di bu ye to ba ne ye be di bu nya no anum ka se ye be di bu nti ye ba na msi na bi skana kita ma no ma mfa bi nto fridge nti me fa kra sa ka ni to fridge ne bi second hand no edi freezer akesi di akesi na ji 47 million wo ya de twesunte nti me to no anum de ba ni me bi si won ko amenya tia no anum me de si na ampo the fridge abesi wo e fridge nko picture nko amasa ndi ama wo phone so ko si wo phone so twesunte family man yo ngasam na aba apetesi no jaya wo soro be apetesi me no mi se na me chiro mo anya apetesi na me no na de ayi bina no de tene sai mama me nim nsa no war me bi sa no ubi so obi aka me wo yire se utwa so sai wo ya wo na me si me chiro mo me nsa no se awo ba won se me nsa ko me ntimi yi ni me ya nante o me yi me nsa o me ntimi nante nduru mu gedi we aya me ya ayi me nti we de na mu nwuna ni na da bi na awe me ni makoto alumbu abia mai obi na kire me nya me ente obi na kire me se eya sa me nto alumbu ada se ba kon na mi no wati agu mu ente na me ba last week no wati bi da bi me kire benanda kude na me wura ha no ma nye bi okuida na hu bonsa wonu mu bonsa ba me tese eya benanda won se me da ha juada benanda ni su won se su to ade be benanda no te metna na me ko to bi no kwa do ka e benanda na esi ye ba nye okuida na me wura ha tina ya ade achi so benanda me kan wi carry forward on se juada ni su to kwa bena paul twesunte juada on se su to ya beautiful name ne beautiful Mr. Mrs. Dibo la twesunte on se ade tin bena ma mi dibo da oba dibo nti mi nya bi mi nya de nya se instant ubisa na me kan ubisa na e se fridge ni si ho esiwo se ni video ko me da sande o esiwo mentia no mpo ana ye peace kan sisi na ye de mi ka se me di ye me di bo wi a ye be sa me to adwuma no so ye di bo nya wi ye no no se da be no be frem ana ya asem no e be si ne 4 months to 5 months ni ya ye nte hwe enti ye nte bia kan de ade se obi a me so na sisi a meti we a me dan a me nka me han a me de hwe mo dan ta na so fi wura so adwuma na no pe wo situation no wo adwuma be pa na wo ye no mo ye adwuma de ten se me meti na maame me se we mo se me ya na de mintimi yin bi ase apart from name na mintimi si utumi di unstadi mintimi di ye bibia mintimi do mintimi ye bibia me ne tu we bi san ye fu a aye didi body fu ye banche ye dua ye one ho na ye fa ye dua ne ende na ga adwuma de ten say aye feedback on adwuma bi ya wa do wom ye wa demarcation wom ye wa mo mo kwa ada no ne be kire mo de mo be amaye sa nti mo ko feed de mo kire mo se mo ye ne no ana me because ye adwuma na ye nante ye aye ku yedwuma me so ku yedwuma so aye ade ni me pedada ono na ni me ye me medwuma ku yedwuma ni me ye dada nti me kwa me pray we be say 4 years ni am me abusia fa mo we na aye o ye bra twesumte kwa kupodo woni ne yire oba diboda twesumte mi se amesese wo mo firi manso ehe ne bae aye eskuma na ehe na mo firi amobe wo na firi wo mo firi sikuma ene wo ma ba trese owura twesumte ne yire oba se tobom na nentu asisi fom go so bode pa pampe pa na hwe na nimu tobom a utumi se niam nyina so beye tobom ntu we twesumte nso nsa na gura na ututu so wo ye bema pa a chese niam nyina mu wo ba dibo wo we niam pa dibo da twesumte family maba TV so omo TV so dibo da boy male say dibo da na no di mami dibo o jane ye o kiri was me ko dua so aba mami no da o no ko dua so no so de sa di o no dibo da ena mami bia one ne ba boy o se ne ba boy ne so adwen mu kan o zen a o mu frem se mampo ho ba bi no no so di odibo da o ba dibo da wa ba dibo why are they what
wa wale Paul kama eti eja twesunte na chesa fridge ni de wo ho wa ya die ti die na aka wada wodoma ya kan say yemwa ye be fa insu and drink oba na de egu kiosk no na matoto ya ton ba ndi bi ko ajima ni so ana one man say odi 2 years advance te no sie nkotua utiri mu ya ode papa anyasa na me tumi fa nkam nyina se ni kotua advance mun tonsio ne kakra na mu fetua ya na bi je betua ma de se am ba nkola na mu de o maja hwan nkola na de tinen se eba na nse ya na ne omuka so mefra o manya mfra ebe ya de no ena ma oba na de nkola na ba ne ma no ha nto oba na de wa adiboda ma me okumase o mo wa manso body ase aha ono are sa kro no body o ha na de ono nte ha nte ya fanza be ya 1 month nya na omo ba nte na no bo no obi sia ma ne se obetwen mo kageti ya mi mu na mi free school ma eba ye na wa fa ho kama a she white shirt abije bi mi office no na yi lazy no ba ko bra fa ma di boda twesunte mesese se de wa wale bra amaye no ye ni aso oba di bo ne hwen ne nano no se ya na niam nyina aso atretre entere se panie ebo Paul uni mujomu ya capture idibo mame ati akonwa mu onum jom papa we are say Mr. and Mrs. Chesun yiweni Mr. and Mrs. Chesun Chesun family diboda mio Mr. Champo bremu so for mame ewi ase wo hu senka ememe nimu a kombe hwe emeye pa enne wo be yi aye wodi papa ya minti mo ni din echi chese ama papa na nimonyam bia wanya ene mpaje bia ya aba ene ne ho ya chese ne wutwa ya atwa na wo hwe oba we sebese bi o sikafo akra mesre a mo sika no wo yinu bi no mo kra nya akono sei hwe ma mesne ne ho sigu no ho na so fa me nam se nimonyam so aba no wo hwe se ne ekon ya one no e kasa oba na nimonyam wode atanachi nso no ama wo ba be do papa ni ne yiri a ase ne wusi ne wo mo ekasa na de ba ko so ne se e no so of mami obre ne ho ase pa ena se bi o ne me de ne se nkwanhie ba nyina no wo anwene nya ba man wo hia wodi nyina wodi ne wese ena ba man so no se bi o nani ada ho a wo pa adwuma pe so de bo na busua te so of mami ne wo mo ye ne sa ne nyankopon epe enterade obehira wo mo no wonder se wo mo ba sompa se bi o onyankopon edu omanimu ama bibia akoyie so ba menti ne messe ne wo ka no ni nyina ne se kiosk no advance no wo busa no ne esi ye fence wo tua na sika wo de be fence ni drink no etiefo de me se ade efese de wo mo antwe ho wo mbeboa na wo wura no so utimi wo se enna ya ne nsa enya ne ya no so fa me wa no nsa no wo ye kama wo no hwehwe hwam wo sa ye neat to so akudi Easter ma Yesu Kristo wo hya no pa enti Deborah erade wo nhyira wate wa ya de se ne ya ne ye ni agye be me ye se wo nya ne kai and say no the romance the far and the one fan so still what a home and until when you won't wate na wa ba say the bibia so ye wate ne won koso na wine saa e man nema ense wate wuku no wadwen papa wate and so of mama mede wase akwan wa fa so ya wa handle saa case we say I be this kind of free amen Robert Bronze yo yenua be maybe oba or bronze or sit down ye dangbe ye man 700 or send be seen an abram paso rather than yankopon insurance be now when I send it me say me situation tescan or send me a money di or send what they buy milonum de yanso had of form more than can 1,000 na come fanko start dibo me ma lazy if you na command vivacious ladies said what me a church and take kama ne saba akonye na eja Paul ya we there na utimi eniema ada asere eja faru Paul
chesunte utimi eye adwuma kakra de ana oh no no put the oban put me pray and some men ko wumi no sa ada me pray and some men no wo pray ye ansa na ono wotena me davi me wa na men ko anko before me pray we ko some men no your first born you in 2017 unsa ni hwaye no ansa na ono ne wo na ada na mo twa de se bibia wanyame no kre bibia wanyame na unsa yo ye da na utumi e wo sa otena so ahu dibo abedi weda ye brek abafete otena ho na ko hidi si so la fo ma yesa matopa emuhie echa dan kate awati esi ayase o hidi sei no kan ye megufo ye dibo asre niza jump office na brampa maledi bremwe ye de nyamiase se chesunte etima ba bedu se ba bi o na ne kwan wa maledi obi nom ne nsa kwa wo debi eduru ba bi a uzo obi aburo anya abotrema no ya na ya asem alanko nanka ebi se ne nsa yi maledi mehu papa bi sa accident ne nsa ne hia ye kete enti ne die mehu e na nya de foforo bete no ye beserew se eduro mum na oso ope no kre eduro na oso ope so se obi se utwa tu toto na adwo na de nam ne de ma brantie ebeti makun ye ka no kra kirew ebeti makun na ze onom ne na sa dwodwo ade che enzama enti eduro na oso o ma wa adwene koso se wo be pede ayeso so wo bi na wo de yeso aye ni yie ne nko na hode mra na se ne wutwa tu akira wutwa tu afi na afa ho afi yesu so mu apetese ba ne ye ba be fa wo na nipa dia na kosai nti mesrew kache ye besrew bi sebi obi de yesi ne wudie so de ye adwuma nti se wo pa adwuma ya ne kwan so ano no na male de ye be da na yire na se nyame nhia no papa se oto nsafre no no so de ani die ama oba no eye nipa ye nim no ba male di ekwan ya papa yi fa so oprai abaya bi otisi okọ galamse ase bia male di nko ma bi mo galamse me se di amanfo ye agi amanfo yire mo mo guess wo no enya asem ketwa ba we okokonya bi no de aba no de abewe fie ti oba na ye be se nyame nhira de ama no na adwempa wanya wa brante ye no enkoso sana ye be sere o hawo pa on ya o hawo okutwa kakra o ma me hawo fie just intel o we se do zitie male di enti ameka zo betima han ne se oba ha wo se so nkasa afidie nzo onko ye o wodi asem ne baaye no so ma studio meka za ene wonko just intel ye mu gidie se ne fia wo ne ye bewu na tell me for me follow mo dada me follow mo aje eju asese wa amekase wa fidie no so o wani ma ene woni ye beda ya ba di boda woni ye betre kure mu enti josinte mesre kakra ma lady benya ma wo mo fa nko dada ni na ne ma nye yie so se no tonzo bi dada enti onya de 500 de nana means you so 200 and so na 7 at least on the require lolly 500 mfa nko fansu na de chesuntemo start why ebi ba ebe from why na dan no ye ho awe ye de esika oda futo nyina de ama dan ye dangbe so on fan ko akra na ya hye nja no enti dibo munso we mu ana mun ko start why ya de se wa nyina ma oba bi anko adwa no ba kama se ko adwa ne pa cho dibola ukun o ha adwen kanu crew on ha adwen wono mo sa on ha adwen tuto to ni be mo ha adwen aha lesen sana dwono na wonya sika nso sika won nsem no wonya masem o hane manso kama au yo lese eja chesunte nkrofo Fred hu adanse sa Greek no na oye ana media be ukwane na munhira wo sa ba na ho emahi mo pe ye kwa ha ye kwa ha dudu de transe insida no e ho asen insem mi kase mi kire mu a mo mbre ba ho de ma me de ko insida no anya se bia mi ko pe sika anande wo de asem foforo ba mi sana mani konko problem intia mani konko yo dibo be transe na be judesi ai minister mejim fama Mam pacho bela wasi ya min shiram ya min kamu na akwa sole
okwa sorry okwa yan sorry yo ene e bomodin ase obepam ne kama na ade akọ ai enu mere nsu begina wachi kwa sorry akomuni mu Anthony anim abofo no Anthony ya kokoto Anthony anim ko bompae eti wo 500 nini na ya bra Emmanuel ahina kwa ono so hwe wo bronze enso Sompa Nkomo fo ani e ko Easter ba ye ni kapre ba kobo de ye 200 aka ho na 700 minister jema omo eja Sompa Nkomo get resource ye betimi aye ni eti ebi be si akire nso a obedibo saa de ya waye nti be fro no abeje wate na waboa ma tesuntenso aye kama na somadwo no so yamenkamo yo abiji emse niema bi ba obe transfer no wa kire mu kakra e get fisuro we na ya ga de kura ya omo de man anaje abram pa bi so you beti afon so propodia abiji odidin so anya kese fon papa abiji oni mb1 so afon wa transition up afon isi pete ni kwa isa no makon anoma na abram pa friend secret no secret wa fon papa sanoma sana mb1 no waye techima fon papa abije mo du sene no abisimi afa edu weekend na me ko se na ni achi ai Darum he watra ka you. Ajay. That's a good one. My lady. I be. MC wa hana niema bi dwagu ye. That's right. In fact, niema e twagu hana ene ewie be ye de. Papa. Na niema wo. My sister. Afieboa boatin. Me personal aid. That's right. France. Okay. On is Seclen ka ho. According to free if you want to buy. Oh, okay. Na asemi nyina say woman of faith for say ene Easter ya yedi no amount me amon ma me aduane ani. Okay. Nti enna wa beduru a wo hye dwumadi ase na de. Ye bre me lunch. Na mommy aduane e wa ha no. Bobodi hwemenka. Ye wo jollof wa ha. Plain rice wa ha. Any parava sauce we boy. Your favorite. And kind of kono wa ha. And my favorite. When so yam say potato chips. And you ma bodam. I remember no we were then. Chicken wings wa ha. E dozo. It's a series. Fried rice, sausage ni akokota ni. Gizzard akokota. My lady me na mono ntino na akokọ no minim sa. Okay. Na chese aduane bia wo hwe wo restaurant bia de. Omo de bia gu. Ebi wa ha. Ma Simo. Ya Grace said it. You share and nam ya we so ye sausage ya de friend say jina egu. Into am say no kra. O ma bre wunsuo so aka. Ne kra na say no ma happy Easter. Me da o ma say me may jumadi a odi ma o mo no eso ma de pa. Krasi ene eye Easter yi e da di kan a o hye jumadi ase no. Ye fa we ma o na wadawroma fakika wa no. Yo Makama pa. Me da say IBG. Efie boa tin or France or ye me personal assistant. And I met you like say woman of faith a kuno or no na esi ne so pa because me adwumanti me ni adaje na fie adwuma o ye ne ye adwuma son say obi ombeba ono be ade omo ono no be beginners class obe church omo answer na de omo ba main platform ne so ehun adwuma nyina prophecy beba ho confirmations ne ho ne be ko na waye no akeka bom ti no kwasam ni afia wo ye adwuma on is clear baby omo wo biada nyame hira no omo any woman of faith for ma nyame hira omo wiei so omo maame omo aba be hima ni mo nyame wiei a etisei be da woman se papa baby a omo yi free awiei se omo ma maduane adi nyame nko ye kriwi no erade na nyankopon enhira wo mu ye da omo sepi nyame hira erade nso gusu a o ye adwuma nti
23rd August ye kotechi ampaye bedwa testimonies na upon hot testimonies. ai nyame ye adwuma ne nyina de ani nyame ye adwuma nti ene no ama ensem pii Nyame ye adwuma wala na TikTok was get that nyame ye adwuma o ma hin ne kan o sise nyame hira wo a na adom na ba That's right. ehun nsem no bebre asa ai nti ye de ni nyina ho aseda e de manyame ai na nyame ye na adwuma ebusuafo ye nkwa ahoma no so na ye mfa calls 0554931931 0548 931 just ntem betimi akọ why ejam kwan 055493 obadibo baba yo mami dibo da yo ukoya nyumre de enya agro be wiesi so hey eja paul no yo baba yo hello one hour from yes emunye no film na mfa ba ko na 0554931931 0548931931 eno asonso no mo frɛ 2 hello ejama he Hola, Sintonía. ane ¿Cómo empezar? etio 0554931931 hello Good afternoon. afternoon by maudin Pastor Femi Felicia, Pastor Kuya Kenya. yentio I'm Pastor Yankupon Shamo Pa, where you are more. And I mean, some Nadia Mahibia, and I mean, some on Yamuna, make a safa. Ella, dear, not a crack. you I saw a father, the name of your carbon. ah Yes, I cried to work on nursing training. We'll see what to see. I'm a punishment soon to me into a high school. Na school no, ya enye kase dey punishment no. Na to me just to am punishment into a jaya. Na so ya krabo ni man ya ni shamo pa. yes yeah that's it who be cause to be slow punishment today as unku hello hello afternoon udin yentie hello baba yentie o Afternoon, but so me Selina Hello? kasa yetie mentie wo ho oh Good afternoon. afternoon I'm Jane from Oba so a jai se wutie wo ho TV ne so no ya kasa asem ya da oh Hello, afternoon. afternoon pacho yentie wa afternoon Hello, afternoon. afternoon Hello? yentie o Hello. hello 1 and 2 hello hello mpacho kasa wai Madam. Hello. enti mo frɛ call no na sɛ mo ansa ntie mo ho TV ne so a mo kasa e ma na e de enkwahia ni hello Good afternoon. afternoon pacho yetie Apo boy. erade adom Pastor Sompa ni. ane Pastor ni.
Hello. Hello. Oba him I ain't you why? Okay. Yentio. Good afternoon. Afternoon. If Eradi adumo. I shall buy the one okay for no one for the trim Canada and talk with you or Yapala warning Agatha. Never buy. Yeah, that's bye. Oba ya wanti en wakasa kama. Hello. 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 Pacho yentio. Esa botem pekata paela tano kakra. Yetio. Botem pekata paela tano kakra. Kasa yetie. E pacho e wonte ela e akra ko ne de. Yen se ni kwa se topo no. No pa mo de ye de ope. So e sa ka no amunya mi jo. Asofo bebebe dia yo abbo mu tapo we e wo mu tuko mo no di se ngunu. Ukraine de e sofo no anya de. Man ya so so and now me. Obieni wa yeso so ne so. Obieni wa yeso so ne so me pa chawo. Na asem na akola ne kan so e ono na asem. Yante wo sofo de. Etimi me ka fe de akola ne kan green na no kore. E de na obi susu obi so. Hello. 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 Ba ko fo amane bo. Wa betra no no ko ebo na mane ye sofo ne kra ye nya no mane kasa. Eti sa no. E de na be hello. 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 Me pacho yenti o why? Hello. 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 Me pacho yenti o. Me pacho. Now we better make about Deborah Dieno, only the Pony Dieno. Yo. The Misha Deborah Pa, what we stand for because then I need to say, you Bianca with Channel water. Ah, we're Johnny Jan. Made Jinabeti to breed here. The Misha, yes, Shamma is to say, if you're a Pia or Nababia, and Cosso, because with me, late, Eddie, I said Deborah that you just say, a seminar cannot come on. Let me share with you what did you. Master man. What's it? Why are they? Hello? 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 Oh, me. Original. Oh, me. Original ain't you. Oh, the baby contract of Maso Mukuchi. No correct. I'm a Minjadi, Dr. Mensa. Oh, me. I said, and give you an hour tree, I'm with the baby. Oh, my gun, and Cosso, and Padoma. Oh, no, I beg for more down. I believe I'm still more on to what I told me. I mean, your couple shall the papa was, and I may not bet you a job. Ye original Nigeria. One para. Hello. Hello. Pacho Udi afternoon. Because I won't say the I and I collaborate more by a dear 9 any kind because of some for no more than they say, oh, yet. I know the dinner, I am no quite son. Yo, yeah. Hello. 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 Pacho Udi yentio. Hello. Yentio. Pacho within the now, me make a selfie cataman. Yentio now. Pacho make a tama Deborah. Yo. Pacho Deborah, I had the pan, I mean, sure, no pan. Edana sinani kuno someone no Abije, yemfensi ni enkoda Dawood, Busia for Sompa Nkomo Ebola. Yeah, MCR. Be na trem ha. And also be be phone. Sorry.
yes obi be fra phone so na waka say obi na ka kire me say me ya de na me de akina no wo ho de me ba me nya ayaresa eno kire say ampa wadi nkunim bosum mi no mi ensa no e na mo de abrante bi free efijase e ba no o de hwe video na da screen so no me ti bia na owo mu ni na SD sorry am asa efijase Newtown e na abrante nso ya sorry ba nti omo hwe ne ti bia no mo de chini ya mo say yare ne kan since 2020 nti omo de na chini ya ne ho nto no a na wa paralyze nti obetimi anante age se owia form say ya no ya pia bonten yes nti wo hwe na omo stress se edom omo komwa e de ama no na no na omo mu ba akoka se omo mfa ne mra Dawood ho na mo hwe de nyame beye e na asore ne nyina so okay na ye de ne beko nyame ncha de omo de no ba Dawood e ba hospital na me hwe no no ebi ka makoma se abrante o ma menje ni sika nso me hwe no free nti ebra ye ma na duro no nkoso no mu no ohun se o start se o nante nti o nante ya du baby afi wa beja apoma no so no ho adin amane ahoto aba 21st December na SD asori a mo Efijas Newtown eto omo nsafre se omo ko na asori nti ebese afata se ya so dem abrante no na she white black no edi dem no on se ene de nyame aye yes nka abrante ente se wakadem mu so nti we say you can free nti SD asori no e my citation na omo san share me smoke citation ni okay yes nti de nyame na me so eh no o he atade ya omo hu se matade a meta she pa adibiaka ya wo dibiaka ho de awa me oh nyame nhira wo so mame o ye adwuma na se ebi ne ye hwehwe imagine se bema a ne bema ye adwuma for 21 years ni na oba Dawood e ba hospital me ka kire ne se be page house doctor obo am se be page okofie o start e duro no anwumre adechi ye ono bi anopa awia anwumre no ana jona call basa me pick here no say doctor why are you na me so pani ada say so ka say be page so da ho ana jona na see na say apage ejina so you say na mkroma de obi aka say apage wo e de na be ma ne be ma ti atofo ma na e wo say yemu na answer na na tie for family numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and our Vodafone is 0201 681 717. Mama was a bear maybe when you diabetes. You see, it not to a draw so name Kwanda. Once a diabetes, one of the complications, no, any say in the bear my bed. Maybe a statia, bear man or a bra or con who can you know. It's me and say a share, the Yamshina and the bear manajo. And the view also on it or bar no kusi a dinkita hono, and the Hun Sanano and the bear manajo, and no. And or try say be pija in Pijacra. Say a bassa diabetes, a bit my answer. And obedience so a hypertension, a mojamroso. Say or treating one here. And also the complication a bit me about the bear man. But remember, no idea how much a sipa, my bear man do a friend cuckoo. Yes, we have mechanism, my bear my timmy page a cuckoo, say a bar, a bit me a mechanism, no I weak. And say, oh, say a 2 krona a friend rectum, no. Bear may be our Shannon's one. A bra, bear man a page national. So count to my bones. Yes, we count to my bones. Bear man a bonnet. To me, be a bear man Casano Grano. A started free at Tono side. And nothing a bear may be as open, may draw you may ye pan a dear drutia. There's a hitty yentrino. Nafi, it may genasi. And it's a cobasa cocoa free or bear man to be and I'm from a farm. Because bear man say bear man pija ran out a you from my do. This I'm from a found, sir. Bones or bear man. Is a pija, not and I said a casual. And I honor the agent. But the cocoa Sabi o kweja nan so abonse ne to no na awraba your grade 1 grade 2 grade 3 prolapse e ba ne sana se be ma na nhwe ebi bonse ne ma no enye adwuma ba bi o e na be ma kweja nan so amuja ewu eno so ti yensa so ma me se obi e hwe yen e wo Sompa TV na se Sompa FM ba bi a ye wo e ye edwe so krapa so wo sa ti bi enu a ono de omra
nyankopɔn nam yɛ so ɛne deɛ wobisa abɔnten ɛne deɛ wonam apagya wo ɛne wɔde yade a ɛdi nkurɔfoɔ nya na ɛtete nkurɔfoɔ ɛne yare bɛn yare a yɛfrɛ no syphilis na syphilis no ɛyɛ nam yare no bi no ɛba primary stage secondary stage latent and tertiary stage na obi wɔ a bɛrima ne ɔbaa di nhyiamu na ohun sɛ bi a ɛfiri adekyea anaasɛ ne nansa akɔ no ohun nsawansawa bi wɔ ne bɛrima no ho a ɛwɔ sɛ ɔhwɛ ne yie because infection no na astate ba ebeduru baabi no ɔbaa obɛhu sɛ nanan mu ayɛ nsansan otiti a na ayɛ kuro but the kuro no ɛntaa nyɛ ya obi wɔ ebeduru baabi no na ɛɛhene bɛrima no wɔ hɔ abɛhu sɛ ne bɛrima no atɛ ne ho nyinaa bɛyɛ akɔ ewoma na aba ebetumi de nsansan bi abɛgu nipa ne nsa akyi sɛ ebi wɔ hɔ nso a ɛnyɛ ne nsa akyi na mmom na wɔn mu hɔ no obo nsa nsansan bi aba hɔ otitia na ɛkɔ ewoma na asan aba ɛna obi nso ansan bi betumi abɛsi ne tɛkyerɛ ma so anaasɛ ne si akyi mu ma no ɛwɔ abo sɛ no akasa ayerɛ fi hɔ syphilis no yɛ saa na wei no sɛ ɔpɛ ho aduro anaa wampɛ ho aduro na wɔantriti no yie a afei ɛba abɛkɔ latent and tertiary stage saa time no ɛkɔ so complications nsusuansobɔ no bɛstarte sɛ dɛn ɛba na ansa na nsusuansobɔ no ne bɛba no numbers yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 so maame unsa syphilis no do latent and tertiary stage afi de eba be ni so oya be ma bo unsa ne be ma no start say atwikom nti ebe fo aye ketekete ena nanom tu din say baba so candle edu ba bia nipa ne te ho a no ote nka sa ase ya yamako e de asra ne nipadua no nti ne nipadua no dua no obi yi eja ena ne nan no esisi janim nti bo se ne na ase hye no saa se wo saa te bia no ma sefi no na ɛyɛ saa na duru baabi na sɛ wanhwɛ yi a afei bɛrima no bɛdu koraa ɔbaa yɛ firi bi lack of orgasm watenka ɛbɛte akɔ ɔne bɛrima bɛtumi adi nhyiamu na mu kunya atenka biara ɔbaa wowɔ saa te bia no ma infection no bɛtumi ayɛ wo saa ɛna bɛrima a ɔno nso bɛduru baabi no wobɛhu sɛ ne sisi ɔtenka saa sɛ deɛ yɛtua ne mako meanwhile nso no ɔntua mako biara ɛhyehye no ne sisi mu hyehye no saa de saa bɛhu sɛ ne nanteɛ no na wastarte sɛ ɔtɔgu so na ne sisi ne jonku hɔ no na ɔte yaw paa wɔ nti de saa bon sɛ ne nan no ɛyɛ titiriti saa fa wo sɛ wale paralyze ɛfɛ bi apɛ bon sɛ free ne sisi ɛkɔ ne nan ase no ɛnyɛ adwuma nti wokɔ na sɛ nipa ne te hu kyɛ mu a ɔpagya ne nsa na no dendenden but woka hyɛ nsa ɔnsɔre nante a ɔntumi nante ne fa no aparalyze bebree na ayɛ ɔmo adwene sɛ ɛyɛ stroke but Dawood Herbal Hospital abere bia yɛyɛ nhwehwɛmu ne yɛsua adeɛ ne nti no yɛbɛhu sɛ syphilis ne play saa role no nti sɛ wowɔ saa tebea no mu a ɔmo mfa nipa no emra Dawood Herbal Hospital obi ka sɛ na sɛ syphilis ɛyɛ nnamu yare memete hɔ bi a memfa ɔbaa da ɔbaa memfa bɛrima da na yɛdɛn na memanya syphilis yɛwɔ bibia ɛwɔ bi a yɛfrɛ no congenital syphilis sɛ congenital yare ɛsan akwadaa ɛwɔ awodie mu ɔbɛra na maame nwo no ɛna ɛyɛ congenital disease nti sɛ syphilis no ba ɔbaa ho na wanhwɛ yi a ɔfa yɛ funu a ɔde san akwadaa no wɔ awodie no mu nti ɔbɛwo saa akwadaa no na akwadaa no nya yare no dada ebetumi aba saa akwadaa no bɛdi dɛm nkwadaa bebree ba with birth deformities akwadaa no bi wɔ hɔ a ɔbɛnyini na afei ne bɛrima koraa nyɛ adwuma awerɛhosɛm no sɛ yɛawo obi ama sɔfo maame wɔnyɛ 30 years ne bɛrima mpagya ada 30 good years ne bɛrima mpagya ɔba Dawood Herbal Hospital wonim deɛ ɛdeɛ yɛfa sɛ bi aboa abirekyire ne bɛrima no ne yɛde nnua ahodoɔ aka ho ne yɛde ayɛ aduru ama no ɔda hɔ anadwo ɔbɛte n'ani no na apagya gyina so ne yɛsɛ apagya o 0244 88 64 37 yɛwɔ ɛdwe so krapa bia akane na Metro FM no wɔ no ɛhɔ ne yɛyɛ adwuma from Monday ekosi Saturday free dwada ekosi memenda yɛda ase bebree doctor erade shapolina pacho tonto my lady me da ase DJ pacho wɔ se maame no papa ne sɛ yɛmfrɛ no nti mo amfrɛ no anaasɛ mo yɛ dan na yɛhu deɛ yɛyɛ deɛ meka kakra ne sɛ okure ni ɛsɛ Sompa Nkomo yɛ dan yɛ tufo nsɛm ne bi ba yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ na yɛde bi nso so ɛyɛ de suadeɛ deɛ meka ne sɛ sɛ woyɛ abaayɛ a na wosi so a fa bɛrima wɔyɛ adwuma na dwene wo daakye baabi a baakɔ wie ɛnkasa me dɔ no ɛne na wo dɔ nim sɛ wo dɔ ne deɛ ne ka bafa deɛ wɔyɛ adwuma kɔ sɛ woamfa bɛrima wɔyɛ adwuma daakye wobɛbu kwase a ɛkwan bi so woyi mɛrima bɛdu agyina hɔ a gye baako pɛ anaa mmienu ana ɔbɛkae sɛ ebire bi atwa mu ɔno ne
away. I have this year market. You go from Jinameno, Yanani different type of Jiname. Betobi, a pony a for Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi Che Papa be a dummy comb. Share. Beshebi. Femi Bango Papa be a dummy share. Yatete near man is to be bien or Abyss shop. Be bien or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche. Eya fufu la po. Yatesu. Bla at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa Piana? This is my secret. Give us pea capsules. Pema, I want to come from now on to me to my ding one pen. Give us pea capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no show bottom. Are you bro? No. Need an if you are if any give us cold capsules. Say yes, is Yara and the wall swore. Cold did you nip a dream when in our posa a mamma and Tima Wunja would name you. Wouldn't give us cold capsules, sir. Obey your free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me a new camp. Adi, oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrail. A yama money mema. A yoku ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member Gina Brand. Na a yemme. Na. And you say I was to send me bravo we Sweetie, may you come on my mammy at Drama? What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep yeah, damn sorry. Oh, be it. I just have pain for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa, na etra se, yariye wuni pedria nimu. Ni pedria no pesa wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nua woni pedria nimu sa. Na enua na ni pedria no ede kuetia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Emeni pedria no nuani nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwedie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes, yes, yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, that's a foul. Coconut I am team. Anyway, if you Mr. Pains. Oh, this may not go be test be or any capsules.
So the mawa say kuku ayem team wife menstrual pains na etene te na me say na say wife yare okwa yare sabia e no me say wanya malaria me ko ya no ma me malame me ba ya na mbe malame say wife enwira nu kura no otisi say bi me kura wanya me kwa o ma me tonic bi bra me say me hwia jintumu. Hey honey, into obaba na aka ne ho asem sa no. Oh baby obaba baby everywhere ya. Chanenso opemfo obatan a oma abofra no fo ana abofra oni mfie dumienu etimi fa sa adui bi. Enroi obanya biato our pharmacy shop, herbal shops, and over the counter medicine at to phone for 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, on no corner, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in them which shemeno, a moye titi, mean to me, sorry. Who name one? And me free jump by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, eche, natural garlic papebi, any idea. Aha, now no madam for coffee po catch them say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture, now more for 2 or more 2 gusono, and Nasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapaso na sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Koda Wunyan and fear to me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsu. 3P garlic mixture. Ubenyabi or memo pharmaceutical shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024 89 288 24 and 020 100 0021. Destiny. So one te unipedrasia, one te ayaresasi. Over the years, yantiasi, a fey na yabehuno se, sa 21st clinic edasonko, ewo herbal ayaresem. Ono no di kind, ema Ghana for ete. Mayahu se, yewa yarebia, ye frano sasiatica, ansonwa, o yen shishemu esibia yekasia, o de ye sasiatica en shishemu no, ema yebehu se, sa yawa yeti free sisi fire to ase fire nema besi fom no se kobase ehututuye eyeweya na etwetwenwa na eyesiatica sa siatica nimdie ya 21st clinic of abayi etumi aboa ayarefo bebre ama omo 21st clinic ayesiatica expert siatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Sompa pretty oh oh oh, pretty oh. Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dia sasi so many
Juma yes mini aketi enti usumu ansum yo aguna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiase mubasum na wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye maketi apo eni jie di Sompa die emaketi apa Sompa die sasiso emeni jie Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa die, M.I.N.G. Bichim wafidi eneto Sompa FM and TV, nebema wenijie, eni aketi yapa, nebema wenijio, sabra boy mo dajini, be natural suna udia unya. Bema weni tie na keti apanso kamu ema keti apa awa fidi ne to Sompa FM and TV why Sompa ya basi ya basum ya Sompa mani die ni aketi apa na unu warada Sompa de asit neimuno Emma Ketiapa Ye no mai mun sama kudi mun samina ne kasebo Biji samni jasu samina Sompa de abamampu Sompa FM Emma Ketiapa Sompa TV MNG Sompa TV Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, Sompa TV.